Larandiak, bemaluk telespectadores de MNTV no Radio Nacional FM 101 MHz. Hamutu ko hau Padre Angelo Salsinha, ho reflexão ba episódio atos nen 50 resinghat, ho tópico na maromak laran luak doming waing. Atu tama ba reflexão hirak nema ita barona evangelho domingo comum dala hitu ninian. Nai hori koimi. Nai Jesus Cristo ni evangelho nudar São Lucas saktuir. Ia tempo neba Jesus liatung ba escolanti siradehan. Haudehan ba imi sira berona daudaung. Imi buka hadomi imi ne funu balok sira. Buka halo diak ba ema sira nebe rai odi hasoro imi. Imi buka dehan diak deit ba ema sira nebe hateteng atimi. Imi reza ba ema sira nebe halo atimi. Ema nebe basa onia oing sorin. Ofotan onia oing sorin ba. Ema nebe hadau onia hena taka, ofotan onia faru bania. Ema nebe husu ofo, ema nebe lori onia soing, ola lika husu fali. Buat nebe imi hakara ke matu halo ba imi mos halo nune ba ema. Imi hadomi kari ke ema nebe hadomi imi. Premi diaksa makimi henga tusimu. Ema maksalak sira mos halo hane sang nee. Imi empresta karik ba ema sira, bele fofila, imi heim prêmio diaksa atusimu. Ema maksalak sira mos, empresta sira nyariku soing, heim atusimu falin ya folin. Mai be imi buka hadomi imi ne funu balok sira, hodi halo diak, no empresta lalika heim simu buat ida. Nune imi ne prêmio seibo tebes, imi sisai maromak ni oan. Maromak nebe laran luak ba ema at no ema laran makerek. Imi buka saya malaran dia kanesang imi aman laran dia. Imi keta hanoing atema atau ema labele hanoing atimi. Imi keta dum todang ba ema atau ema labele dum todang ba imi. Imi fo perdua, imi mosimu perdua. Imi fo, imi mosimu. Ema setawi himne limang buat diak barak, sai na resin. Basa imi halo ing saba ema, nunemos ema se halo ba imi. Lia maksoing. Maroma kelaran dia, kelaran lua kuain. Bamaluk telespectadores sira. Leitura sira semana sétima semana comum ninian, lorita ba compreende maroma nya laran dia, laran luak. Doming wa ing tebes. Ita reza iha oração ami aman, nebedehan haraik perdua mayami salan, nudarami perdua baema nebe haloat ami. Tamba ita hadomi ami, nunem ita hadomi ami ho doming ida rohan laik. Tamba nemos doming ida rohan laik ne, ami si fo fahe ba amne mawaling sira, iha tempo espaço sira be amiliu. Eucaristia halo ita hanoing kona ba Kristu nia terus mate no moris sias. Ho doming ida rohan laik ba humanidade no ba ita hototu. Kristu ida nebe maroma kida nebe hadomi hatudu nia doming rohan laik iha ni oang nebe foba mundu la reserva fo hotu kedas tonia sarang ni an ba ita ba humanidade. Atu convida ita no ita atu aprende husinia. Ita ni mestre ida ne. Ita ni sociedade ida forma sociedade ida fong. Sociedade ida nebe. Na kono ho relações fraternas. Na kono ho perdão. I partilha doming bamalu. I amoris lor-lorong ninian. Atu compreende di dia. Sociedade ida nebe Kristu hari. Ia solidário no fraterno ida ne. Ohing ita baharei iha leitura sira ohing ita
Primeira leitura, livro Samuel. Hatudu maita personagem grua. Ida mak Saul, liurai Saul, ida mak David. Personagem ida nebe liurai Saul, liurai ida nebe ho soldado barak. Liurai ida nebe tau ini ulun, poder, kebit, força, ódio no vingança. Laham tauk maromak, larona maromak, rona det lia aning, usa ni força, kebit, poder, arrogância, hodi hane moseluk. Makanesan David. David ema nebe simples, bibiatan simples, herói desde que quedas ni luta hodi contra inimigo sira, Golias, hodi tinan sanolo resingrua, ni luta hasor Golias inimigo, ida nebe hasoru fotiano lokoan, hodi fato kikoang ida, ni halomate Golias. Nudar labari kik. Mas betamba ni confiança na fiari he maromak ni kebit. Ni larang meeting he maromak. Confiança maromak mak ni força, mas que ni kebit laik ni frágil, mas ben ni bele hatudu buat nebe furak. Ni hatudu buat barak nebe ba sociedade. Hahu kedas ni tulung liurai Saul. Acompanha nia, toca arpa bania, ini tama prestígio ni halo buat diak barak ya sociedade. Saul odiu nia, tamba tahu lakom prestígio no fama. Saul buka atoho. I David halai barai fui kemarang hodi subar. Mas besaida makita hare Saul soldado rihum tolu babuka nia atoho. Mas be maroma katudu ba Saul nyetoba duko roni soldado sira. David tama yang klaran foti ni surik. Mai be saida makne dehan ita labele haula halomate hone liurai. Tamba liurai dane justiça maromak nian. Ha confiança he maromak ne justiça, maromak ne doming, maromak sing makselu bania. Tamba neni foti liurai ni surik, hone kantil, lori bado ko di hakilar. Saul haula haloato. Tamba maromak kosemina bao. Hau fiar katak maromak si halo ni justiça loronikus bao, hau la hanoing atau halo at bao. Tama ni komprende maromak ni doming, laran luak, iya ni caminhada, iya ni mori stomak, to ni nia ikus liu sai liurai nebe bot, liurai diak, nebe nakono ho doming, pas, hakmate, prosperidade, tamatam bani povo. Ohing evangelho lorita ba komprende, ohing sama ka ita bele komprende maromak, ni justiça, e evangelho hoje está foi ler, lorita ba parte tolo no bem importante. Mas primeiro, hadomi imne inimigo. Hadomi inimigo hodi laran luak ba maromak, sai laran luak kanesang imne aman laran luak. Hadomi itani inimigo. Saida makita hanoing ba ema. Saida makita halo ba ema. Buat tirak ne hotu, maka masih halo maita. Humanidade precisa moris, precisa koko doming, e sentimos doming hosi ema seluk. Senti hakmate, harmonia, belum. Jesus hanoring modu fong ida, kona ba doming. Hodi hakotu korenti doming, ida nebe nakono ho interesse. Nakono ho buat nabe lolos. Ini hakotu idane dia katak doming lolos ita hetan wang hira ita halo. Halo buat dia ho di hadomi ita ni inimigo. Reza ba ita ni inimigo. Masir nabe halo atma ita. So doming ida nesane makita bela komprende maromak ni justiça, maromak ni doming laran luak nabe nakono ya ita. Ho di bolu maromak ita ni aman, aba, maromak nabe laran dia, maromak dominai. Ida ita compreende que tem tempo no espaço sira bita liu, pode compreender Cristo e deveterus mate no moricias, soy humanidade e lori humanidade saída det, hamuto ko itani aman, nebelaran diak no doming, o inhira ita brani hasoro desafio sira, e itani moris, hodi atang sing, bamaromak, hodi halo det buat diak, bamalo, e tempo espaço sira bita liu. Glória ao Padre, ao Filho e ao Espírito Santo.